Honani whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe hotu hei lala halapai ni tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe hotu hei lala Ewisai, Provakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, Namaunga ki e tai pono, Naetoko, Eponua, Etupau hapai ki olunga, Ke malui, me olunga, Atonga nyo whai o tupu-tupua Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga O to kalonga luko e hakeanga Hewisai, Provakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto Na maunga ki e tai pono Naetoko, Efonua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Ewisai, Provakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto Na maunga ki e tai pono Naetoko, Eponua E to pau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Ko kore ke u huwha mua I he talamalo e whanua, kau mai ngahi talawhatapu kutope, o ku whaatawhatapu at pamihen, talangata ia te au o whaikito mama, o ka atae whainga maari e koe ni, ke whahoko atoa e tau polokalama ko ia whanua whaou ki he weekend, ko ilo ibe ko e whiawhie ni koe ko hei whiawhianga mahen, ke tiki mautolu he tau polokalama, ka ko e tuufugia tau polokalama, ange koe na ku whahoko atu I he kamata ko ia, o e pureanga koe ni pia mo e ne kau kabineti ai au ku kau ai minister ai whafonga koe a tonga fitu koe tau polokalama te tau follow pe mo whaongongo ke ngai whainga maari e koe e lava ke whainga maari ai ek minister pe lava lewa ke whakakau mai ke tau polokalama ke tau whahoko e tau polokalama I he whainga maari e koe pa I hene pehe ko pe fia ke te pelere ki mo tolo ainga ki he polokalama koe o e whiawhini, whatanga pe o ku wongo atu ke te ki motolo a polokalama, ki motolo ko e na kai ke mo ilo e whahoko polokalama, e ai pe whainga maari e whoki mai pe o whanongo I he polokalama I he taimi, a te ki whia ma whainga maari ai. E taimi tatau pe ko whiawhia ke u taitarere
minister ki he programa ahon paula piven pi kala malo da ma ahon piven ko ilo mahalo ko petoki o se programa ko tu mahalo te mo petoki aha ke mo ni te i he ngau ko fa ko ni mo fe ke piven fe ke ai fatongia pa mi tonga kina para pichola ko o malo de ma fa mali ko de bege u fa fa ko ye ya ke bege ma fa mali he weekend ko o toki ma o ni ki taimi ke e fa ma po pa te weekend ko u be ko ta ko fa no ko po tu e pesoro ke tataki mai pe la pe u me na o ha ke ngai mi ya he weekend la be no ki fa ke ngai mi ke he weekend ka ke ki fa ma bo mai pe o ke tataki mai pe ngai mi aku o ko me he ta fa ke mi ya ke fa mara ke ngai issue ai fa no tiska ki he weekend he pipeni ki ko tu mahalo ku ki motu ne ongo mai ka ke toki lock out nge pe te lock in mai ke fa hu mai ko kada toki hokot ke taki wakai nge ai po ha ku motu mai le ko lo be ke le ke pro kala ma ku ongo le ke ka tama okay yeah hange ko ku mo la be lo e kain ko tok taimi pe ni o ku fai nga mari e minister ke fo hoko ta proclama to ngana ta fo ngon ko to be ko lo glahe ki motor na mo fitu taki mai ke he taimi proclama ka ko tu e ta ngai proclama e ta tu fitu proclama ko ni pe mo e minister o ka ki ha taimi pa o dai ni ko pa pe ke to ki le pe i he fiaf line fitu pe balu i he fiaf he wike ka e fo fala la pe me he taimi ko e fai nga mari ai o ku wonga to pe yo o le mai pe ko Marco te be malo ku sai ne ongo mai ko ni na ko me pe he ne tika ko ni ku wonga le mai ka ke ko e be ben ki ta hoko do mo ke ta proclama ko tu ko ko ma inga ma muy i foki ai a press conference mo e ka fai ngongo pero te ulava pe ki mo doria na ku tala no ke ki mo ta proclama mo ulava pe o tala ma wakai atu ko nga he ko ke toko lahi koe kau whai o ngongo. Pea koe pe ngahi organisation ia punau. Pea maha nau whehu punau ko mau wakai atu punau. Kau pai munau tolu he. Lava mai koe whalai te kotoa ke whai koe press conference. Pea koe tui ko taha ia ai konga mahu inga au pito. He koe me mega u information ko whia mau ia he mau ta whaaki koe ne media. O kume mega mau lava pe motolu ia o nau whehu ia tupa mau lava tari. I he press conference. Ko issue mahu inga heni o ko tui ko loto ke takamata ai ko e lulutai. Ko ne ko mana tui whake taimi ko e tau ai ko lulutai pa whahingoa ko lulutawa pa ko ha. Ka koe ke uhinga pehe ko ngā ku o ku kovi e whahingoa. Ka ko tau kau e lulutai he lahi ko hono tala noa i. Kau kataki alu mo o ka mata mea ko ngana ke hanga o i he press conference ko ni o whakahoko mai ko mo o se hanga o whakangata ai contract ko ia ai CEO ko ia post day. Ko ngan ko lot ke whehu ia tu i he tuunga ko ia. Ko hai maka tuunga na mo hanga i o decide ke mo whakangata ai contract ko a post day. Ko ye solo ko le te peke hu whangata patapo i ko issue ko ni ko issue follow ko issue na aku tuku aki i whare area e ko e mau whetakai ko whakarea ko koloa pe ho kui o ko ke whaiteria ki ai na maka tuunga he issue ai ai ku whiu ko whainga whiu he whainga e na hanga disclose mai he ko e tau kau taha waka puna pe ko e tau silini pe hangi unau turit ko mea pe ia nau tolo o au pe ke tofol fola na fio pe ko hau whakalele whakapuripuri ai sai o tai ngoi nau hua toi ki he ke potunga aue
o hoko ko Minister of Public Enterprise. Na hui lewa senior management na lulutai. O mai gaiva mo senior management na retirement fund. O mai gaiva mo senior management na civil aviation divisions. Ai ko tau mua ke ilo loloto ange ke tuunga kui ai. Ko hai tuunga kui ai. Ko foi time ko ni na lahe launga mai mi wawa mo tahi ai kanseli na unga folau. Ko ui ko kanseli ai no whewhanonga ke lulutai. O mahino ai ko ki waka pēta hau kei puna. Sai, pana u whahawhi lewa management ke nao mai o whae nao. E nao, ke nao present mai tūnga ia. Koe whaka osko koe presentation ni. Koe kore hafitu miliona. Grant, pe koe no, pe koe habe hawhainga whaunga. Ke lava ke resuscitate ke kautaha. Kai koe kautaha collapse. Koe. Ka nau whenga ke ilo loloto ke tunga whapaanga mo whai tutuni. Solo ki au ia koe whehu ia koe pe koe hae huinga. O nai tuku ai CEO ki tua. Ko pehe au ia, o kui kai ko whehu ia. Koe te whanongo pe koe tunga whakapaanga. Ai lahi paanga ko os whakahu ke kautaha. Whakalere he management ko ni o au ke tunga ko ni. O kai o vare pete ne ke o anga a fitu miliona ka kai te tau. E na eke mai fokia he. E hei ko maseleria ka au he ahu ta tau pena o se e mau whataha ko ni mai management. O hei me whai. O tanga ulaki wa kia fitu miliona ia. O he ko ngā koe kore mai nia ke nau, au nau kore ke nau no he PSP pe koe kurania pure anga hawhahinga whaunga pe ke heke wanga sirini ke nau riwai na koe kia fitu miliona pakapau e o mai a seria fitu miliona ika ke wawea ke management tau ai ko whakarea ka pau te wanga fitu miliona I must fire all of them he uhinga koe ni koe ngā he na nau whakalere mai he lau miliona o hange ko lau e solo koe a tita koe he wafe uoua koe ua taha miliona e katoa insection a pure anga ki he kautaha koe ni toki ilo be au he mau whataha ko sea me hongo full miliona me retirement fund ai koe wha koe whakatau sea koe ono koe no ya koe te sio koe ki he ngahi direct assistant me Australia o kuofet mo ia he 5.5 miliona extra ia ayo koe foi ayo hange ko ulau te toni ke reflect he ikiti e kautaha koe ni he inase pureanga 5.5 miliona Australia ia ayo ko no ayo ko me ko foi 7 miliona ia 7 miliona hongo full miliona wataha miliona o tau whaaki o tau toria o te heke ke kakato mai whakamao popoe ai more ko alu ke kautaha koe ni kana u whakalere mai kautaha koe ni o au ke foi tu unga ko tu ke kai aunga katoa u investment koe o he whaango full miliona kana u tala mai ke wanga 7 miliona koe ke au koe waharepe tene toi hanga o anga sirin ke management tatau ai ko fiu ko hamena futuri ai ko vale pe capaz que tene tus o gawe o ko fiu ia ton de lava pe ata mai le o work it out o mo pe he fo poto ai ko fiu da mo pe fo poto e ha be prango ni te o ate fit million ai que au o ko kawe o Kapau e pimen gau ki eke tonge he I kongo. Ia kapau na ika ke nau toe kore atu ha 7 miliona.
ka mo hua te mo dolo ku lele i pe na business i useful ko e na fa fatongia nengo na ki waka tapana na ke na ko le ta fitu miliona ke tana ki ke ngai fu lau miliona ki mua e ke e fa malolo i pe ku pe te mo fa ka ke again ko vare ia ka pa ra to ku le ka tapa dia ka fa malolo ke tu fo ke e ta fa ki ko ia de to fo ki mai ki he CEO ko ia whakataimi pere ore o ku whakatu ko ia na asi press conference de to fo ki mai ki ai ka koe tu ko i he konga ko ni ko o whakahu ko paanga a ko taha fo ki mea o ku na kau ho no fehu ia tu i he press conference o lo bena ke ai pe ikai ai fehu ko talo nga futai milahi ho mo fenga ke information ka ko ke mo lava mo na ke mo tore information ko ia ko mo dog ma ben ho mo hu ko ia ki he pure anga ka ko fuk me dai mi ko na fa ha fo ke pare mi malolo ko me ko to pe ka ak mo lulu tai o os fra hu pe ki fale area o pe hu ke pe o me fale area o o si ai pe ka ta fa ka mo do lu mo fa no mo pe he mo fiu he fenga tu mo o ko ni ke he foi fale ko ni ko pa anga pe ho kui ka ko umea ka to ko ia o paure ko ai me ko ke na feta o laki ka hu ke haka fale area ko si ai pe e ai pe mo ni e pare mi malolo ko si ai ai ko tu mahal ko time ko na mo fia ma o ai ke ma o me fa matalana ka ke ia pa ko os ko ai fa ta va punaia pa to ala tu ai information o ki fale area ko hai palo pare ma e time ko na mo fenga ke u me ko ni ko o como oni pena o si fale area kana ka ke mo fakatonga i pe ko mo tok ilo i pena mo hu ko o si o ke o fika frai ki ko ni solo o fa be te lava o faka makatunga lele e malama fe ke o mai ki fale area baka ke mau ilo o kwa ya mi me ai fale area te mau tai ilo e ko aki mane pena o so mai fale area o ko tu ya o ku ai pare mai ai ka pa na mai o me ko ni fale area na ke fa fe la wa ke wi si ko ni mahalo ka pa na mai na me toko nia ke fa ton ai ala in ko ni pe ke hoko ai umore ko ni o ko loto ko kwanga ko ngoi ko fa tala no be hange ko fa ta no mitia hange ko ha isi u ya more fa no miliona hange me si ia okay Kiauia it's a huge amount of money o kumore anda he tokanga ikina he kakai goni to ko yo tip to solo ka pauna na mau tu lele ka ta ya palo pare mata o ko ke mau ko feu ka ko wa mau isi mo si o e TCC i kai wa mau isi mo si o e o ko ka isi o mo ka CEO ko lulu tai ko mo re fa mo ful miliona isi nothing personal o winga ke hanga clear fa ka ka go ya pe ko ka ko ha vente tai ni ke pe ke ateke por ko o si he fo i hot air la pauna i kai ke more fa mo ful miliona na o mata la mai e piveni ko fitu miliona na ko TV10 ena hanga ka te respond pe ai I don't think that I'm very unreasonable. Kapag fa tonga e ngawi fa area everything has to be logically coordinated. Kaya me ai ke pe ke ta foka ke pe out of hot air o tau fe ga ta ai ko kunga ke kiria fu ta fa ko ya o ki ke o ai ko ke fa ki ke pe na ya information ga solo ta ta la report ya ya ga ve ke na fa hu ma ya me ko e wa ta ko ta la report mo ya aga ve ke na ta la mai na o fa hu mai o a we ke na fio ku ne to fo ko ha me fa puri ai po ni ya ai eu teu toni more tau I vi o mai argument lo tongo na tau I fare area pe ko o mea goni o ko mateu teu ke o hake o mea goni fare area so ko ke tu ya to tongo to mai pura motua o mai na tau ka ve media tani na to I fare area e ko fare area te na tari u ai
Peko whare hopo. Koe tū whuku koe ia, mahino ka te awe tū unga koe kui ai. Whakangata ngawe ai CEO an koe Postei. Pena e whakahoko whoki i he press conference na mau whili mai rewa ai toko taha koe ia ko David Apalu koe ke sol hataha ia ke toko tahani i he malai koe ni o e wakapuna mga himea whaka technicale i he wakapuna. Ensinia mga himea pehe. Pea mo ene kautaha wakapuna pena is o hake pehe i he press conference. Ko lo te ke hanga o te whaka maala mai ta whaaki koe ni e koe ngahe koe konga ia ku whehu ia wai David Apalu. O ku umou henpikia David Apalu ke ne whai e whatongia koe ni. Koe ngā, koe whehu koe na hake i he press conference koe ngā ko hono whalaalanga. Koe kautaha na hana mo ua o ku o hake i he social media mahalo kwa of ke 5 miliona pe ku tone whika pe ikai. Pea na si Lere mea na i loto mamahe kau ngā we, pa na umawahe mai ke lulu tai. O kau tau os mao pita tolo, ai tala noa mooni ke umea kona e hoko. Pena e whamatala pe he ekpare mea, koe mga tuunga he COVID, na uhi ngai pa koe koha palo pare mai ke tau tuku aki ia te vita palo he. Ka koe whehu ia o mai ko loto atu ke whama ala mai, out of all, o e kakai o nau me malawa whakalere wakapuna, wai na mo whakaukau ai pe ka te vita palo. Uki whareat pe solkau tuki hau ke whewi. Out of all, ko hai ko hai tau toi whiri. Who else o kune whakarere hakau taha insidia wakapuna i tongani. Ko ngai, he ku hinga whoke, he ku ngai sol. Ko CEO koni o whakamaloloi. Na aku eke hanga tonu ke he Civil Aviation, Director of Civil Aviation. E hanga whewhe na hanga award o fit and proper toko taha koe ni. Ai CEO koni whamalolo. After all, I he regulation ko ai Civil Aviation ni. O kui kai ke tau hataha. Na I mo ua I ha hopo. O criminal case, especially dishonesty. Na ko eke ki ai. Koe tari koe mea te make a mistake. Ka ki au o whina e tare kita. He kono moni ko tui koe aku e sol. Na ni whai tutuni koe a under duress. Kono whekau me ha mawhai o kui olunga. Aia koe mea koe o hinga o hake issue koe ni ki he papiriki. Kono hinga he kulahi ai tau kau ngā ue lelei he whonuan. O nau whai hala ko nau whatongia. I nau o timani he lao pe mo nau professional applications. Ko uhi koe whai tūtone kautaki. I have no hesitations. Na whai pe he tare kita Civil Aviation ni. Ai whatongia I he tūtone kau mau mawhai. Kai ke o whena apitai kau ngā ue he mea koe ni. Ni ko hono mo ni nei, koe hopo koe bribery. Hopo koe bribery, I he lower court, I he Supreme Court, na kamata ake hopo ia he civil standard. Civil case. Ko taimena na utangi o alu ke whakamawanga tangi, na hanga rewa he whakamawanga tangi o liriu, ai standard tiu nau pe, koe tuunga whakalao, koe standard whakalao, koe hopo, he electoral bribery, koe civil, koe criminal. Ai pana nau liri urewa standard of proof kiege, beyond reasonable doubt. O pau ke proof beyond reasonable doubt, koe hia koe ni na committee. Pea ansiti e fo toko tolu koe ni. Ansiti I he criminal case, criminal standard. I hene behena e disqualify lo ua ipe, ai CEO koe he lulu tai disqualify ipe, pea mo e kovana o e panke pure, he na tae whiunga ki he fit and proper person. Kono hinga whak solo ko hinga hono e timania he
regulation e pange boy mea. Ko hataha ke fai tutu uni. E fai ngana. Magnitude. Fai ngana level or degree of sensitivity. O fe mauia ke hataha uku. Kai ke ia e fai ngana natula ko ia. Ai ko winga ne o ai ai. He koi o kai foi profession go to pe o fe maue. I fit in proper person certifications, eh? Oku tau te fito pen ke panke, te pe ko airline. Ko ngahi industry o highly regulated. Pana ko ka tonu pe. Ko hai winga. Ore pe they make a mistake. Ka ko anga ko mahino ga aku solo ke a takai ko oi fikau kawaki. Mai fai be dari kita si voi sini under instruction be higher authority. Okay. Sai ko taha ure wa ke fe wi white pal. Ko nga de finge fa mala me go ni. Ko taha fo ke accusations allegations of pe na ia inga hi mo ua ti pal ke puleanga. Kalu e ku fetakai wharearea e ku whehu i ke o mai e mo ua ke maka tu unga e mau whai tu uni. Te kei peke o mai hata. I he pureanga motua, pe koe minista panga, pe koe paremia, ha mo ua a tipalu. Koe ufa matala a tita e solo unei risi ka atoa mai kakai mo ua ke pureanga. Risi whakaua uri riki, au he ki tola tahafe u risi pe. Koe ke ase ingoa tipalu ai. Aia koe foi ke au nau whakamea pango ia. He nā kumawa he au me press conference o whanongo mai ko kai whaiwhihui. Whaiwhihui ko ia he ke au nā kuroto ke tari hanga tone whaiwhihui ko ia. He o ko whio mea pango ia he kau whaiongo ngo he kai nau rago whai na homo eka. Ke nau whanongo pe hia sei o seapa nau mai rewa o aliti. Kau whamatala ke kamataanga mai ai lulutai. Kia moe tamte i go o real tonga. Nai iai accident he wakago foi manpuna na tau he foi windscreen. O sapa ko ni lo tonga whaiem. Ai whetaka i go ni mau. Pena time da tau pea moe shutdown go COVID. Lockdown go COVID o kai ke te whawhi puna kaki. Pena kore rewa ti palu ai fitu kilu ni mamano Amerika. Kore ke pureanga ke nau guarantee. Ke nau guarantee kai no uraki ke fixe wakapuna. Ua ke lava o sustain e ne kaunga we he kwai te aha revenue ya. O kune toi te kore ke kwai ke te whaha puna kaki. Lockdown ka atoa me tahi mo tō pureanga. E foi taimi go ni. Oku kamata rewa ke kaifi e maari e kau senior pesenia. Hono toi tuhifo e nau wahinga. Ke tari rewa ia he pure anga ke nau guarantee. Pakai ke tari he financia ke nau financia ko kai ke aha guarantoa me he pure anga. Sai. Solo. Ko timing go tau lava o connected tot. Hu mai rewa te whanga pia o ayanga hu mai rewa ai Sami Waipulu. Na o si ai pe ene interest ana i he mea ko airline. O nau hanga hijack ai AOC go a tipalo. Kai ke nau hanga na tolo o guarantee, hanga na tolia o tamatei, ka nau whakatu airline for all na tolo. Ko hinga o sio te foki mai ke issue go ni ke go hau te foki mai ke issue go ni kau ave whadala noa solo ki fisi he o fisi fo i waha taim tatau kore he ea fisi ke pureanga fisi ke nau guarantee mai whangia o walu nima miliona o e nau noia ke nau ke sustain ya ke nau kaunga o e nau workforce he foi time COVID.
Koe. Ila time ko na open up I borders tua osi whangata mai lockdown ni. Tau os whanong katoa pe he ngahi ahoni. Ko Florisi ai kautahaya koe ni, ai kautahaya fi. Sai. Inti alternative hangarewa pura ngatonga ia o to'o ai kautaha koe ni. Ke nau whakalere. Sai, hanga whakafuafua hen. Ko whe he fitunge au o ni manoa 750,000 USD. He foi guarantee go ya, mo fufango full million na koe. O na mei whakapoto ange. Ko no uhinga fok solo he nau lave ki he press conference. O ku ke pe hanga ha musician nia o look after in the piano pego in the violini pego in the guitar. Ha tama tau taipu ha tama ngoe to look after me. Ko kuhinga e go pehe go. O mai fukau non-technical. Hala mo nau te ilo ke industry go ya. O ai ke nau whakalere e alaini nau to. Okay, la whanonga go ke ngahi report mo ngahi articulations ko e anga e nau whakatutu I longa au pito ene mamaha ai kai ke pipike whakakaukau ki he loloto o elemeniti o industry go ya. Ke he au pito mo taimi te whakatano ai ki he kau teknikare. The like of Vilikoka, the like of Tipalu, wai mai ki paila te tako whakatano kai go. Oku ilonga ke ko taim nau tala noa te ongo I oku koneki e nau tala noa ke industry in spirit or in soul or in essence. Ko tala noa ko ni a CEO ba mo ni fukau si ilo te lava I to tala ke. Ai ko CEO pero ko mau CEO ko he mau whakatala noa he ko taim ta tau pe foko mahanga o ko hanga o investigate me foko. Taim ta tau pe e ku whakasio ha solution. Whakatala noa ke white people o kawai pe kau tamai whalai niu. Whakatala noa ka nau tolu ke nau hanga o luku whakaukau. He wai palo vea pe kau Afrika o pen. Ke kau hunters ko he wata Afrika. I mua ke whanai ke whakaukau ke whanai hai le whanite. Raki mati teu ke keu le whanite ki kolo. Ayo ko kuhinga ko taimo na ka we ayo palpare ma fale le ka. Na o fale wa mo ki pai homo ka ke fakasio ko hai peso ko o availa polo ka matolo. At the same time solo. O to famanan pe ke pare me mo kapneti mo poate. O mau fai tutun ko ni ko mau fai tutun ni wa. O mau fai tutun ko ni mau fai tutun ni lo to tai. So we are not privy ke ngahi opportunity pe ngahi choice. Ai ko na me lava fai wafu. Ai ko tu ko tai mini o tu ulo ai fu ka ta hai fu lo to moana. Ko mau fai tu ni ko hai mau best choice available at sea, not at the wharf. Ai ko pana mahanga rewa o vahe ua a component e fai tu ni. Ke he twofold. Uruaki, mau fai tutu uni, pe koe hae me e fai ke revive, restore, ai sevesi, mei tongani ki wawa moha pai mo nio. Foi tutu ni koe ya, o completely isolated me foi tutu ni koe, pe utoton ke I whia kauta. Ego foi whakaukau rewa ia. Maura ki whakaukau I pe anga whewhe hano restore ai sevesi. O se mahina tolu, mau toki whakakaukau, pe ko whe direction to tonu ke alu ki ai airline koe ni. Pe partner pe te nauhanga o extended nau sevesi, ake ha partnership ma airline whaka international. Na lava he income international leki. O ne revive ate domestic. I whahinga mea ke ne save, ai fu investment, ai whanua, pe pehe ke panga
retirement fund ai ko option ko pete na partner mo Chinese Air pete na partner mo Fiji Air pete na partner mo Fly New pe ko alu ke private sector decision that is a decision to be made later. But for decision na mawai, what is our best choice to revive? Kako ko information yo ko mai mau e waka tiu mo ki waka ko no ku ke lere tiu mo ye ke fetong no ngo misini lo. E waka ko na tala ko waka fo o. Ai ko ene pehere ko under the circumstances. Koti palu be is our safe is our safe choice. In good faith, ko ne tau ke mo experience ko si ai. Mo ene tokanga hange pe industry ko ni ko ne pe. Hange na uhinga ko ku kehe. Tokanga ikina hatangata engineer wakapuna ai wakapuna mo hatama statistika po hatama accounting kepe ai ko uhinga na mau ai tutune ai o activity ane ke mau engage atipal after a lot of consultation na ke ke tuha kepe sai ko pe ko hane ke tuha ki ai solo ko me ko na ko gai ko mau making decision at sea ko na ke mau wafu ke nga ke tau fili po fe waka ko ke tau fola wai tai mini tau lotonga mere uku lotota our decision has to be responsive directly to reality our best choice ko meneta we need to have Tipalu more than Tipalu need us. We basically have no other choice. O se mautano ke Fly New, o se mautano ke kaupailate, o anga na whakafua ke convention na support ke Tipalu. Kai lava ke revive ke iai ha tau whahinga ke lava revive fleet, kai lava ke ia ha tau whahinga strength pe ko tau lai pere ke tau negotiate aki mo nga airline lala ke partnership whahinga mea pe ai ko tu ko tai mini nai tau mai foi konga misine ki waka ai foi misine ta ki waka si ane nai o ko tonga le ai ka o atibal mo na ka o engineer o fa fo o ski monite fai le vai hono CV frau si he paso pe a o schedule ke puna ya o whatever fleet by Tuesday ai ko pehe ko IT palu o ke au ko misleading ya ko konga ko pehe ki he ne mo wa hange ko glau na ostali he pare mia fe ka mo ya na ya o waka ko MH16 na o mai me ina hoko ai tau fus pau ai ke o pe moi paso pe moi por ansia ina na ka na na to certify ko havaka ke o safe ke puna o ai ko fu taimi ko na no foi ko he nga ko ti palu o to mo ua pe ya he pure anga ai ke au me bla no he te he fu me ko me pe pure anga pena do ton ke ngawa ke hinga lele he ka pau na lava puna va puna ke mau revenue patoki ka ko na tula ya ngawe ko ya ka wange ko lau ko pandemia ke ha mo ua ya ti palo kulisi he financial statement ai atita ko ka ti palo he ka o mo ua ke pula ayo foi famatala ko ya ko pehe ko na more ne laiseni o pehe na ne whakalere o feila foi hala ia foi mau hala that is misleading he foi
Koe foi self-interest, koe foi poini ko hangai, na ia self-interest ia. Mea pango pe na kawa hota. Hota toko ua kona. Ko lavu, ka mo sa mi wai pulu. Ko na wena na hu foi vaha ko ni o take advantage. Ko nga na ia na interest industry ko ni. Toka ko iku angain ko consequences in o mai ko mo aseni ta fa foi tui. Ke na take advantage ya ke o mea o mata vai o koko he pure anga. O iku ai ke poini ko ni. He ko te o te whakauka ko ni solo. Ko se hui ko e ha uhinga ko ki fo i waka pe koe. Ha mene ke na mo pe heke o maha fo i waka i tolu. Option e tolu. Ke na usio ange po fe fo i option o mo vai a polo ange. Ki waka pe koe ta. Ko no inga na ia e paipa, na ia e hono maheni, ko ne ki waka. Mana ke na ata he taimi ko ia e piven. We waka pia taha I mani na ata mai ke whakatanga ko I taimi ko ia. Particular time na tau whia mao. Oh ia. Ya koe foi fehui koe. Hai wenga na mo arrive ia foi mahu inga koe tahani ma miliona. Puna ea mai pe tahani ma miliona. Tupure fonu ia ipe. Ko fe ai evaluations. Fe ai engineering evaluation report. O hune hanga tala mai. Koe misi ni toi bene hoa na tolu ngeau. Koe mi koe foi ki tapiri u toi ne. Fe report ko ia. Ke whaia ke negotiation in terms of price. Ke ia report be. Ko eke ke pure retirement fund. Na ke witness report be. Ke mawa confident ko waka ko niu. Ke unga ke ave panga. Ai kakai ki ai. Tamai ke nega ne witness e. Kana falala be ke ne ka unga awe. Solo. About the mo foko lawe report e asika. Ko e tarife hu tataupe. Ko CEO ko na algo ko nga popula ko tarife hu ina pehepe. Ko pau paipa ko na wi he poate ko ne ai fisa. Ko tarife hu ina pehepe. Na fala la bia ke CEO. E mai CEO na fala la bia ke ku engineer. Aya ke au. Ai ke tawako e tau tol hamia. Ko uhinga e ko fehu ka toa e he civil investigation pena na ma na to evaluation report e na hanga certify e a wefi e waka na o so ai evaluation report yo nga ke ne hanga he ko na me fo fai ke fo ba pau ko hoa o lifetime o ha component kana ke o mai ha o me pe ke ne magatunga I he ko nga osko u evaluation ko ya pa pe ature vai he paia e lava to holo hif he ko nga he ospe ai ta ma fetong e mission fo huinga pe he negotiate pa na to arrive he tahani ma miliona ya fa nga me pe he ko ha no huinga he ko nga na ia pe to ta haya na ia ene interest pe ia ene maheni na ia ene ki waka pa ne hanga pe ia nominate ne fo yama pa no mai ge ni pe whakapoto me go ni sol ko ona go ha ana waka go ni isi aina ya ko waka go ni na nga ho ya wafta ni ma talo parking e waka he wafta valu ha wai pe lockdown go ai COVID tau e nima after that alata tongani ke whatau mai waka sai we waka ko ia na tipo city ai 1 miliona Amerika e panke I tupai kai lava ke fai nga o he waka o mai lewa waka uripea I Australia totonge Australia uripea ko na taha poiniua 5 miliona Australia totongi separate ma vai me foi payment e ko foi costia hono uripea ko mo varie waka taha poiniua 5 miliona Australia
Palanis totong whakaosi lewa Palanisi ia ke pange i Amerika. Nai whaapo i niwanima miliona Amerika. Solo na tau sepuluh kalama pau lawe na aku i Amerika pau alu ke pange mo lai tohi na e o mai he lulutai CEO lulutai goni anda itu whamaloloi. Koe anga i transaction ko hono whatawaka. O ave ki ai e fika akau ni mo tohi ko ya. Foki na ko vare a bute foki mai fe fineta mai. Pagi hafika akau behe. Sai. Ka pau ko ha mistake tau behe. Mistake CEO ne tohi mai ai foi matai fika ke. Ka ko ha information o mai ki fare area. O kai ke tau ia. Ke loia ki e ha CEO o ha kauta a fare area. Ayo o foi a takai go ia. O kai ke tu ia to ton ke fehu ia ko ha hunga nei fa malolo ia. A takai ta tau pe ko ke tu to ton ke fehu ia. Hai o hinga hono en ke sa ti palo. Pa pau te mau te tau pe tau tu wanga ti palo ke ta faki. Solo ko hai pe e ku mai tonga ni ke ni fale le luta. Mo ngai waka mau go. Nga me taha he bivene ku kai foke imagino e madolu e kakai peko CEO e lulutai o hange ko ngai me ko CEO ko potunga mo ui pa ke toke ta ia ke ne ilo me ko fai fare mahaki peko CEO o lulutai fe ma ke pailate pa fe ma ke engineer peko CEO ia fe ma pe ia hata pe ia ko hane ilo ke fe puna ki mengai me ko ya ka ko ti mahalo ko ngan ko lo to ke fehu ia he ko manatu i ko he ko fa ka ma be ke fu pa anga ko ni ko ke fa tala no ma ke fa no miliona me ha fu o ku ia ka ta va ka ia o ku te na ula na dolu ia o ha o e hanga fly new te na ula na dolu ku na to ku mai na ngai fa matala te na ula na dolu fa ha fe tonga e ko fe me ma o inga foki ko point fu o mai pure anga ko si ngai pure anga ko tau si tu ami ai ko service ko fe punak falat fonua ko me ma inga ke service ka kai pa ko hinga na ai ke fa pa pau e kai pe lava ke tu o service ko ni pe tem ta tau pe o lava pe ngai ka ta hai hanga ke fly new bro ha pe te fa inga ka ta te na lava na tolo ke na e ka ta muri he ni Nuslan na wa tolere foi va time na la pe na tolo fa service ko ya ai ko sa tu he kai ke lava he kai ke pe he ia ko lulu tai pe te ne lava fai fe puna ak fa lo to fonua hange kon ku ke fa matala mai ko tu ni mo fai mo loto tai oku kawe umea ko ya na lava haka tai ato piki mai mo do mi loto tai o ave ga o ki baba mo hapai mo me i tu ko ya pe o fe mau pe ke o ki ke mo hanga pe o fa haufi mai lulu tai o tu ko mai ki uta ke ma parking mai ke ka tok fai va kai ko ya Kai solo kawe ni he issue complicated. I so wish ko tisisin ko ini ke engage mahakau tawa kapunay. Ke naman na to o kamata fo. I so wish that's in my command. Ko foi mea go ya o te olawa fai. Ka ko ni solo. Kapau te tau wine up fo kau ta ko ni. Te tai mini ka tau whakata tau tau hakau ta ke na mau. Ko fina panga ko ni fu panga ko ni ai retirement fund ni ke kau ngau fa pure anga ko ai ke au ko fainga ta ia angai ko no tu ko he tai mini ko tau fa penia anda ta circumstances so mau i roto tahi ma to ko tau fa penia pe te maulava o whaka maanu. Kai hange ko ulau, kai ko final decision ni as to the direction o kau taha koe ni. O hinga pe nia pe lava. He ko hange ko ulau, ka pai wine up tai min pa ayo o selo. Ngai waka puna ko ni. Ma ko selo party pe kongo pe ma. Kai te ko waka puna ko ni tuin o tawa manaki o fie mau. Esa technical requirement ke fetonge ayong o misi ni. Kapau ground ni he mainan tu mainan ka tu pe tau pe ko le se ka ta. Ya mo le turi value ya ke lava
o toi whakafoke fu paanga koe ne retirement fund. Ai koe ne no ne malu ia ki mo inas nei fo. Ai ko decision hange koe ni mahino. E lava he whalai niu koe e a Fiji koe. Nei o mai proposal me Chinese Airways me koe ne Chinese committee whakalaka koe tonga ni me pe option koe is available ia as a way forward. Kai ke tau watu pelu ate ngā o tō tau ato tala ke tau ki tala noa mua. Aia koe whakau hange koe ulau se koe wakai ne taha whakakakato ono fleet ki tūsite. Aia koe tala noa koe ki he repair koe waka koe pe ko ono whetong o ku mahalo we should be able to conclude it very soon. Kai lava o operate foi waka e tolu ka tau sio. Ia rewa foi le volo. Tau lava rewa tala noa ki ha international airline ke tau piki peke ai ka tau provide tanto domestic provide na tolia international route ka tau piki peke le vai pe ko hai tau ki se ai ma wai ke ne tokoni ke tau me rewa ke tau fula e ko whakau fo hanga koe nei ofa he Fiji ke nau partner Kai nau te kova nau partner mo lulu tai nau hai rewa nau tori e puna ma rewa nau tori ai totonu me tongan ke nau puna tai reki ki Nusila pe ko Australia o nau lava compete mo e Nusila mo Qantas o pehe aka ka ku ai tau ki ina si ai he ko me ni totonu ke tahanga work out pa tau kau ke so ka ba te fatonga e tau travel behavior ho tau kakai mai tau diaspora i mori ko taimi ko nei si e tau folau me ke awe mo fa me ko pesete val no e tau kau tourist ko tau kakai pira tau to ko te heka ke kita kai waka puda o kai ke to lahi fe kau palangi ko kau tonga pe ka wai ko si lili we travel happy te kakai una folau nge ngai taimi mau nau ki saya nge mau ngapanga mori ba no ayo o si opportune time he taimin ke ia hatau sea international lake fai niu ia international lake fai he dulu tai ai domestiki o pehe ai kai ke tau no domestiki be ba tau kau te tau moi ia tau tolpe Pega time porque tá capau ela pe por ang fo o ia tamte ile va lutai que tu que lá o pega cai na lere pe lutai ko na lere tu pe não tá lá mais fo tu pe ne lere na lere tu pe lutai ka tu ia tamte na me sai pe le ka ko ngani ko na fa que para mia malolona ne pe he ko retirement fund ko poate ko retirement fund o se ai para mia o aho oku nau fai bena de loan ki he hanga nau loan ki he vai e water port a paanga ko toki me ania ke pehe ko nau toki loan pe ke lulu tai ku nau abe bena de nau paanga loan ki he ume e lava o te ma umaya e paanga pe ke kinga tai ko investment ko nau fai he share ko nau fatau pese te ono i he ta o mahalo e me ko ia pe ko mon ho man ko paanga lahi e ma umea e retirement fund o kapau time ko ta fa fo ke lulu tai e paanga ka ko vakai e fo ki ai piven hanga ko vai ko water port lele pe ka ta vai he fe ma ka kai ke nau ka ko inu me ka ya ko ke pala pare mai he ka he necessity ka kai nau fe ma he time ko to uhila vai ne nga tau hanu he uhila ka tau ke ngau aki pe ke lele tau ice me ka ya ko lulu tai fo ko ke na tula na ya ela peka kaya alu wakatahi e kule pe wakatahi ia wai na nau tiki ai o fa mu mai benefit mo ha fu o me ko e mau he retirement ka pai o mai fu no wai ke o mai e paanga ai retirement o ave ki feitu o ku risky ai investment e ko business
o ave de paanga mo ne pe ko pe taimi o na ave ki fe tu risky ma o e ola lele pe ko mo ko to hange ko tau paanga ko ni pokno ka ku wai o mai e ke lulu tai lo tonga o ku mere ko lulu tai he taimi ko to pe ko u fe hui that's the $1 million question he kono moni o tatau pe hange e kano ko ke civil aviation divisions e now fight to don under duress ko pressure mi olunga kai ke utu ya u na now fight he retirement fund I due process pe ko business case ke makatunga e now willingly ke put in e now foi hong full million na fa I he share ono go no aya ki awia na ia e influence ya me pare me kapneti ke na wala ki kai fo he foi process ko ya he ko u fe hu ia ko na te tawa be da dor ke sol pa ta ia me go na fo ki fare ke pare mia na ko keisi ko ni ko u ko fe la ve foi collusion e kula go ya o to don ke ave ke ton ke ne advice ya ke ne activate ko pu go e la go Royal Commissions Act ke ne advice ne afio ke po tu ne afio ha Royal Commissioner ke now inquire go this is a matter of public interest to tonu ke ako he ngai case ko ni fonwan moving forward he go si o go ke case ko ni mafa tuki angen I asika au fo mai pe u fai to don go ni o nga e finding go he asika ai ga ye na fai u mea ai ko case ko asika ko tu fo be me olunga me he pare mia ke fatau e waka go asika me ai go me leva na fai for system ya they tend around to that music ke make sure ko foi me go ya o fai kai ke nau fai na do nau tiu license ke o mai engineering certificate o mai CWF certificate mai o mea go ya kai ke nau te fai na do ko nau me na do fai ko ensure o ka hoko tu tu ni o mai mea o longa kai te ke he mai mea go ni si o ke retirement fund kai eu tu ya ko haka kai fo poto ya ke nau invest si ni go ni iha business o te ke ne hanga e o plu mai hane tu e ba ki dividend ke pule anga hala talo tu go ni te ya dividend ke pule anga ko fu mai go ni retirement fund o te pege ha dividend ya wa mai ya on te ke ta si no ya ai ko ke tu go mo wa go si hong fulu te ke ta ya ko ji induresi be una ofenga ke ta non tu go te minuro to lele anche lele go ya le stepe tahaki mua stepe uagi mua o kai ke lava he operation ni ata cost o operation kai ke lava revenue he puna bigi waka taha o ne ta cost ko fufoi ko te mahalo ko mahina o pito ai fa maala ko ni ko ke fa hoko ke lulu tai pe ko te mahalo e te ai be hoko at ko ni nga ko ni fa mahina tolu ko ni la peka kai ke na toksio ai pe ko hatu nga ku ai ka ko nga ko ta taimi e biven ko wa be ko ose ta taimi mahalo te ta ngata pe i ta fa ko ne lulu tai he ahon ka ke malolo ko nga ka ta toki hoko te we ke au ko nga he ko no ku os mahino au pito mai u fa matala ko ni ku ki hanga o tuku mai ko ni ki he fika ku lulu tai ka te wa pe ka pa u te ha me aku ke loto o gla pe ko pe u fe hu ia ko mai he ka kai ka u isiu ke ka ko pe ke tu ko te isi ko ke ta le re ta mi hoko ka ta no fo pe ko ta no fo pe programa ko ni he lulu tai pe mo tu nga ko ni ku o ki ai ku ma te tapal una kamata nga e mo ka ensinia no tu e misine vaka ta ke u mo tok fa la ka pe he alu pa ta tok si o ai mai na tolu ko ia ka hoko mai ka o te pe ka pa wa me ke loto ke ta fama opo ki ai ta toki hoko te wika ko ye mahal ko ki fa ma bo pe ke me ko lultai o ko ostali kabineti ke amendment ke lao ke frahure va lulutai ke mal ai public enterprise for now kai lava ke timan
ke nau report yang ki whare area. Ke au fok solo ko mahu inga ia maupe. Ke mahino ko ririu he wana hoa fulu na converge le vai tari ui ki whare area. He koe foi ririu koe wana hoa fulu koe executive na ia ine a fio anai. Ke nai mei override pe, nai mei hange nai o si by default pe nei. Hei ke toi whiu ia, ngā ue kau pare mea ma kau minista. Koe ui koe malo ene a fio ai. Wana hoa fulu nei, riturek lewa ene a fio me, foi levolo koe levolo wa, ai ko wai executive, o alake bea o rain, levolo ulu aki. Kai ke toi kau he participation, he tala noa ai patseti ko tala noa kaune ai o mi foki o rain oversight mai o mea koe ni. Kai converge lewa a ene foi mea koe nei tari ui ange kau minista hakapate moanga whatonga i taim koe koe tari ui nei whai peke ene awhio he koe ena ne whiri. Kau asi ai whaingarea koe ni koe confidentiality. Ka whihu i he kakai he mea confidential Sai koe taim koe nei whai liri o ne wana o fulu na e tutuni le vai ko pune mataha ko mafai executive ko pau ke nau tariu ina tok wharearea. Whenga oe aki mo tariu ki wharearea. Ke nau hanga o Speni Haserin pau ke whakapasia i wharearea. Ai koe foi function o ko uloto ke mauhanga demonstrate. Iho mau taimi he ko mautona mauhanga o timani pure anga koe ke nau mui ke koni stutone. Ai o ko mateu te o ke hanga whakahue u report ko ni hi wharearea. He mahu inga, hange koe mea koni, koe talu koe ne, koe nau whetakai holo no ai koe ne sipoti. Te keike o mai tō tahai wharearea. Ke tari wharearea, tari aki halao, ke hoko, ke unga ke ue, ke mahino koe priority. Ke tau hanga whakahoa mo e tau competing priority. Ki he hala, ki he transportations, ke ngai welfare pe he koe kakai ke nau ke health center mo mea koe pe o mo a mea koe pe o mo a sipoti ai hosi koe hosi o sipoti ia o koe ke uhinga e koe tau tok hosi o sipoti pa tau tok sipoti koe hosi sipoti ia koe fukatoanga ia koe whehui o tau mateu ke tau katoanga kai ke toka koe tau hala mo koe tau public transportation ni koe tau health center ai ko me ko o mahuinga ke o mai wharearea. Ke whai tūtone kakai i wharearea. Kai whai tūtone kakai, whai tūtone kai kau whawhonga mo ka hou e ki wharearea. Kai whai tūtone kakai he pe papaloti. Koe hono whakafufu holo pe o kai ke iloi tau toke anga pe ko whakamore se. Ai paanga tuku hau, ko me ko haai au. Ai ke sol, wholoa ta programa ta toke hoka pe kau. Koe nā tūla pētea solo o kulahi ai he moi ki nā mui ngā ua. Koe whamoi moe peke he kau followers mo kau whanongo. E toki mau peha whainga maari e pa toki whahokatu. He kono moni e leu. Iyo pa koe mea pēta. Ko ole whamoni moe te kakai. Oku nau laku mai mea ke inbox. O wai mea ku lava, wai mea ku tanumia, wai mea ku ngalo. Kai o pete nau foi, o te nau foi, lahu mai pe, fa manatu mai pe. He kono inga o ku mahu inga ka to pe u mea ne o mahu inga mea goe, ka mahu inga ka to pe nau nga se mau. Ka koe ke hinga tai ateni ke ai goe pe he, o koe ke uloto ke ai, u hinga tai ateni ke ai koe pe ke te maa tai. Ka nau fa manatu mai pe, ka tau whanonga pe, tau teka pe, habe mea ulava he aho, o iai pe. Ka ko ofa chol. Malo bito pivent fa malo atu he lava da proklama he ahoni. Ko mana doi beke u fa hoko atu ko tolahi abita kakai ko na o petu taki mai. Na o fia abita tu unga ko ngu ai mo press conference e falaide. Mo fono e me ka minista mo tari ngai fehui. Ko dui mahalo ko me ui ko o me fa matala ki tu aki he kakai. Ko fa malo atu he ngawe ko fa hoko pe mo programa ahoni. Tadoki kum heta time ke ka hau ka sai bege tau ka whanongo ke nau mateu pe ko ne time pe ko ata tau hu o te fu notice to follow ko ne ata be le ba fe me ai ko ki notice be ke nau ilo ka nau hu mai ki loto ko ngai fa fala la pe ho time ata aku fa malo atu
Pea mo tala monua te ngā we piveni ofatu. So what Pamalo te kainga he lava koe tau polokalama e hau ni. Koe polokalama koe ni na kai ke amanakia e lava polokalama. Ka koe uhinga pe koe mahu inga ia e minister. Ke oa na ari aki ke mautolu i he taimi e polokalama. Ane ongo e fitu ai ngā he whatongia pe mo ngā we. Ko kai ke ha taimi te oange ki ai ke kua pau ke whai polokalama. Ko whahoko pe ki ai koe kakolatu pe mo ua pe te soke. Tau ki pakai he wiki hoko, peka wiki hoko. Ka ko alat pe ku whainga maari e pe a whahoko. Ko inga he koe ai whatongia mamafa o ku hirifaki ki ai. Pea mo e toenga, ko inga o i kau kabineti pea mo e pare mia. O mahu inga ia ki he whakalukufua e whanua. Mahu inga pe mo tau tala noa koe ni. Ke au atu information ka mautolu clear inga hime a ku whia mau ke whama ala ala. Ka koe ne tuu ia o e ahoni koe kore mana e kore mai minister. Ta mawhinga pe ta neongo ko au si no ia ki he ela ia mo ni ka whinga pe mo ke whahu e te tawhai polokalama he fin ko o whina ai ka whanongo pe mo kakai whanua ke he nau tohi mai o eke pe ai polokalama ka koe ia ko whamaloa tika tingi mo tolu whamaloa to mo mahino i tingai tuunga pe he koe ke mo i te ngia ki maua ka ko tau tatari ko toa pe taimi pe mauai haki taimi taimi a whahoko ai tau polokalama. Ihene pehe o ku kei whai pe whenga ki he nihi kehe o e kau minister koe pe ko hani i o ku nau whiawhia ke nau hu mai o kau i he no whai eke ki nau tolu ka me ta whaaki koe ni e taha ku o ku nau whahoko mai pehe ni i kau minister o ku tikai ke whainga maari ke sort out e nau potunga we, ko nau whainga maari e pe e lawalewa ke nau hu mai, ko nau pehe ko e polokalama koe nukulo tonga whahoko e he minister policy o ku nau tui, o ku whiunga pe ke ki lelelele to aki ki whaitaimi koe ni, kai o rewa ke nau sort out e nau potunga we, ka nau toki foki ma rewa ke whahakatara no atu ka ki mautolu. Ko iai i hene pehe ko whamalo lahi pe ke tau kau sponsor, malo apito ai, o kwen i he ki mautolu ku mau sendi mai, ke tuake atu ho mo ngahi ngawe i he tau polokalama ku tikai ke mau ai ngahi ata koe mo o mai ke lawa o whafu o mo whaua ke ngahi tuake ko ia ka i hene pehe whamalo lahi ki he South Pacific Loans koe kau tahaia o kunau tokoni e tau polokalama i he Vibon Media ke lawa o atu ke hao atu ka tiki mautolu kau taha finance en i Okalani and Usila i whika uaua o e Cavendish Drive i Manukau o kunau tokoni i tau kainga Pasifiki tau ene whae nau tokoni ko i tau polokalama Vibon Media te eki ke nau taofi ai whandi koe ma tokoni ko nau o mai ke tokoni ke ono whalere ko i tau polokalama noa walunge au walu hiva walu whetu taki ki he South Pacific Loans o ka pau te ke whia mau ke whia mau whapaanga pe whainga tono no he family ko ho tape ko he noa walungea walu hiva walu e la pena to koneki koe ki stalik tupo fepe fetu mamani ia e whaiwhekau e konek pe fika ai ka ko ki ai ke motala noa petene whahui ma lewa ia i tahine ke ne whaataha te pange ke lawa o alo toho ai ho seni ti ko ia ko ke whia mao mantu i whako ku ia i whatongia ko e whaiwhekau ai stalik tupo pea o ku enga hiui ki ai, pea koe tahi pa angalahi whoki ia ka inga lotu. Pea koe ki nofo i he whetu koe, ku i Amerika, i Australia, i New Zealand, i Tonga, ka neongo peko whetu e iai. Noa walungi au, walu, hiva walu, te ke lawa peko rea hanga tonu ai. Kia starik tupo, pea lawa rewa starik tupo ke tokoni atu kia te koe. Tala noa ho fie mau, pea mo tokoni atu kia te koe, i he mea koe ia ku ke fie mau. Ke whakatala noa ki ai ihe South Pacific Loans ko e starik to bo ia malo apito South Pacific Loans o mau tokoni ko ia ku whahoko lawa ke whahoko ai e tau ngahi polokalama o atu ke te mautolu ihe taim tatau pe o ku whia mau ke oange ha whamalo ki he tau kataha koe page facing store ko ti mahalo ka ke lawa ngau e tu waki na iai pe e nau tuwaki na nau o mai,
ka ku fa malo at pe ka te mo tol tata fito ki tau farikos ulu ko tau farikos ulu o ku o si mau me ko do ki ai pe ko tola happy to tau kainga ku na lava tu ki ai ka te hula pe ki atako nga ke mo sio ki i he fika hiva ko ia Kevin Destroy ka pau o ku te ke ilo pesi o ku ai Francis Tickets tonga o ku te ke mau pe Facebook ko o search pe Facebook mau ai pesi ko Francis Tickets tonga te ke lava hu ki ai puka ho taimi ko pesi ko o Facebook ko ia o ku se ai pe link ki ai ke puka ho ko si ko ke te ke amount te ke mai fare ko si mo ia ko aska booking ko o booking be ai time te ke ko si ai o ku ia e ka nga o aspe ai pe ko va ver tu o me at pe ko ki ai was ata ho taimi ke la to kos pe ko to nga reva ngai time ke he ko ki na to lu ia una walk in ki ai to ma o kore ke kata ko nga o aki booking ko nga e va ver ai nga o mo ko o ku fainga fu abita ho pe ke Facebook okay, lomi ia ki link ia pake booking. Peko huge na website tap.francis.tickets.com. Ko hu peko ia aspe pesula ki lomi link ia pokare vai trange aho ke firma ke kosi ai ko hai ke firma ke ne kosi olu ka nga ko asiloto ai ko ne osia ai nga ko ia. Francis Tickets e fica hiva oi fada fe road. Ko e page facing leva I fica te lau be, ko ta wha ki pe Francis Tickets, te ke lawa o ngawe kiai, i uta ko ia ku o sia o atu, uta ku te deo ke whaheka atu, ala tu lahi api te wala, ke tori mo fili ai i he page facing store, i loto nuku alofa. Ko tiko ala ngata pe tau ngahi tu aki ko ke ahoni, pa malo atu o mo mea mai, tau toki, o whake mo maa wa weekend lelei, ma mua sapa lelei, tau toki hoko atu he wike ka au, ka mo mea.